Opšti cilj Vlade Republike Srbije jeste da Srbija postane zemlja razvijena u smislu demokratije, u smislu privrede, ali isto tako da bude i zemlja koja će biti zemlja socijalne pravde. Ovi ciljevi jesu ciljevi koji se ne dostižu u okviru mandata jedne vlade, pa je pitanje da li se ikada i dostižu kao definitivni. Jer vi nikada ne možete reći, dovoljno smo se razvili, ne treba više, ili imamo dovoljno demokratije, ne treba više, ili imamo dovoljno socijalne pravde. No ti ciljevi služe kao neka vrsta putokaza i pravaca gde treba da se kreće zemlja i način na koji ona treba da se vodi.